أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيترى تسوية هجرية بكلي أني كمناني أني بناني أني وورو شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالو نانينا بسويني وتاني فلاناي ميلادي نصارى وكجاتي بافلالي مغاني ناني سانكالو تانا بسويني وتاني دوروناي أمبي دورابو مسجد رجاق أمبو كونو درسو بي إمامنا النووي درسوا بالحافظ النووي رحمه الله أكا كتاب كونو رياض الصالحين. باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان وزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. نيني قول نيني بونداي فونان شريا أنيكا نيومانكي anika hera ko chaya sungalo kononana ani minye fonan shirya wuni nyumau ani hera chayali iko jiri talabana sungalo kononana nimbonda dersu temene hadisa fula min fule akono hadisa fula in kalana anyu korofo antum mado ibn Shami rahimahullah arahimahullah antum mado ka sarahu de kono hadisa fula ibn Abbas ka hadisa radiyallahu anhuma na ko cide mo be ka fonna shiritu nya cide nde ani ambashatu ka hadisa asarahu qala al muallif arahimahullah ta'ala muallifu ko alaka nema masamin korota lendo. باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان وزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. الجود هو بذل المحبوب من مال أو عمل. جود يموني ويري كان نفلو بو ube ka fonnan shirya ke ni bara doye moye ka fonnan shirya ke ni nafolo ye ube ka fonnan shirya ke ni ka bara doke mo doye. wal insanu yajudu bi malihi fayuta al faqira wa yuhda ila al qani. hada madembe fonnan shirya ke ni kan nafolo ye kan nafolo takadi fantamma ube ka hadiya di shetigima min be di fantamma uba fo ode ma ko sadaqati min be di shetigima uba fo hadaya mana mogodo be nafolo tigido shetigido me iya kanu ala kama shetigido me shetigimindo dina kanu baga fana do dina deme baga do iya kanu o kama ka kado do dama ba fo ode ma hadaya ube shetigi do ye fendo dama puru nyogon kanu ka shinshi inache
hadiya ye ode hadaya ye ode min be di fantama o ye sadaqati donc ibn Shamin ko wal insanu yajudu bi malihi fayuta al faqira wa yuhdi ila al qina ibe fantanso ibe se ka kado di setigi do fanama hada maden ka fonnan shereke ni kan na fore ka dota ka di fantama ube ka ewa kado do setigi do ma wa yuwasil muhtaja ani mo hatagile ka yurwali kai wa yajudu kadhalika bi amalihi hada maden be se ka fonnan shereke ni ka barake taw fanai فيعين الإنسان في أموره في سيارته في دكانه في بيته كمغدو دمي أكا موبيلي كاكولا أوبي كمغدو دمي أكا بيتيكي كونو أوبي كمغدو دمي أكا سوكولا نيمبير نافولو نفغاتي نفونان شريا دي كفونان شريا كي كمغدو دمي أكا موبيلي لا أكا موبيلي دو يورو تشيانا أوبي أكا موبيلي دو ديفو دو بالا كا دمي ولا ube ka fonnan shiraka ka mobili dama ube bitigi ka deme aka bitigi ka kola ka deme ube aka so ka kola ka deme nin fana ka fonnan shiraka ni ka kai wala ka bare faljudu huwa badulul mali aw li amal fonnan shiraka ne judu ko ne munye wayre hada madinki kan na fulu finance kan na fulu nafaqati ube ka fonnan shiraka ni bara ye ka bara ke modoye kabara ke mogoye aka mobile la kabara ke mogoye aka bitigi la ube kabara ke mogoye aka soka kola donc ba fonni ma aljudu aben na folo financialita ere kabara ke re mogoye re ka deme kodo la bo fanata wa rubbama yadkhulu fi zalika aida bajlul jahi akacha abedo judu kono fana hada madan yere ki ka titiri yere fana ka fonnan shira ke noye ويجمع بأن يسفى لأحد أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة وما أصبح ذلك كيكا جو يورو يري فانا كيكا مقدمة وفانا بدو جودو كنو مثالي لا كدليل كي مقدو كا كودو بي أني مقدو تشي على يري دسرا أوتيكي كا كوين كاي إكتا أوتيكي دلاي كرسامبا نيني في كرساي نينكومي نيني إفي كا كاي parce que titri ba ela daraja bela atigi ba e bonya ni e kuma min foy aba mina u ka delili ke mo doye o fana be do financiala ube ka ke ani mo do che pour kan na fado sama kanama ube ka tora do nyone ka ba ko na nyono masala e ka bila mo nye akata karasa ne makobe karasa la de mbafi akan ninkenye menne yere ninne yere kelen sempulu tara teso e bilala tiginya itara ko karasa ka kuma fe furu nimbe mako menyina afe aben nafa menyina fa ka kai waye fi jelbi manfaati e ka bila mo donye kata ni nyogona kai furu kan nafa do sama kanama obedo fonnan shira da ka fonnan shira ke ni ka titri ni ka joyoro ube ka bila mo doni mo che furu ka tora do nyoni ka bwaka na folo ko do be mo ni mo do che ako karasa ne ka jurumi bilawa ni ma sarasani nin ka dele nin dele ka se foita nyana boni kasote akono na filila atara ife karasa ka jurube ne la de shetenye me afona fule ka fo ko nin dele amasara kaso donde ba no fe e ka bilanye kata o karasa deli kata kumo karasa pe karasa nintoe demba ya tigi de do shede taye atoy ni be se ka ya fajuru ma yere ya fama ni te se ka ya fala atoy fo na ya soro akonya atoy nya farala ube nya atoy fo kata soro wakati mi akanno ya yen neta toro tuguni o yere ye tora do boka ika titiri ni ka daraja ni ka joyoro mimbe ye tora bo atigi kani oye ni fana be do fonan shiriyala wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu ajwada an-nas nabi nyuma tunkera alaka ta ewatanuna kishibaka komi Anas ya fo chogomi mugo ka fonan shiri de tunye chidenye mugo ka fonan shiri tunye chidenye bi malihi
naka nafolo ye wa badanihi ani naka farikolo ye wa ilmihi ani naka wa doni ye wa da'wati anaka dawa wa nasihatihi anaka konanjiya nimbela ciden da ye mogo ka fonan shirye nimbela fonan shirye ye ciden ye kateme mogo beka akan nafolo la fonan shirye ye ciden ye kateme mogo beka aka farikolo la fonan shirye ye ciden ye kateme mogo beka aka doni la fonan shirye ye ciden ye kateme mogo beka aka dawa la fonan shirye ye mogo e wa ciden ye kateme mogo beka aka konanjiya la wa kullu ma yanfa'u al-khalqa fingo fende be dan fen nafa وكان أجود ما وكل ما ينفع الخلق فين كوني بدامفين دين نفا تيدن توني مو كفونان شري ولا فين بدامفين دين نفا وكان أجود ما يكون في رمضان أو تيدن كفونان شريا أبي جيدي وقت الجمعة أبي فونان شريا بي أكفونان شريا بكي وقت الجمعة كتمي وقت بكا سنغلو لأن رمضان شهر الجود بس كسونغالو فله فنان شريا كاروديرو يجود الله فيه على العباد على بفنان شريا كي أكا جونكا سونغالو كنو والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم ewa jom munu fana ni ala yu be sawaba ma ulu fana be funan shiriya ke balima uye balima silama uye sungalo kono wallahu ta'ala jawadu yuhibbu al-jawda yuhibbu al-juda ala ye funan shiri de ala be funan shiriya de fe ala ye funan shiri de abe funan shiriya fe وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام في رمضان كل ليلة نبي ما تنكرا على كترنا كسباكا جبريل بيجيكا سوسو سنغلو كنو جبريل مني على كسباكا في رمضان كل ليلة يدرسه القرآن سنغلو سوسو جبريل تنبيجيكي تشيدنكا أبا لك القرآن لا من أجل أن يثبته في قلبه بركة قرآن سبتي تشيدن كدسكون كنو سونغالو سوسو جبريل ما جيجي تشيدن كالله كرا قرآن لا بركة قرآن سبتا دسكون كنو وأن يحصل الثواب بالمدارسة بينه وبين جبريل أني برو براجي كسرو ñogol la kala ciiden ni jibril be kalam min ke woni ñogon ce qur'ana kalam min ke nu ñogon ce pour o baraji fana kasoro o jibril alayhi salatu wassalam yanzul jibril be jigi ala ka tisibe jibril ka be jigi lakinni ala kayfiyati la na'lamuha me jibril be jigi cogo mi ciiden ka abe jigi jigu cogo de la jigi cogo mi ni amtado لأنه ملك من الملائكة فاتك جبريل ملكيا دوي كبو ألك ملكيا ولا والملائكة ملكيا فنا لا يرون إلا إذا شاء الله عز وجل ملكيا فنا تيه فني ألا يكنوا مسمين كبا كورتارين فوكا يه وقتني شنو ملكيا تيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن تيدن تنكر لك ترونا كسباكا tumami ni jibrila ba kumbe nyogonya nube qur'ana kala woni nyogonche ajwada bil khair min rihil mursalati ciden tunye fonnan sire ni hera kele kateme finye cilenka ay annahu yusharu ila al khair alayhi salatu wassalam wa yajudu bihi ciden beteliya kata hera kelima ani abe fonnan sire keni hera hatta innahu ashrahu min rihil mursalati fo ciden ka fonnan shira ka ateliyali kata fonnan shira na ateliyali kata nyuman kelima kateli kata mi harfinyeka yani allati arsalaha Allah azza wa jalla yani finyemi ni ala yaci ciden beteliya kata hera kelima ni fonnan shira makatemi oka fa hiya shari'atun asifatu finye fule akateli akagri وما ذلك فرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح في رمضان نكفر فينيا أكتلي لك شيد على كترونا كسباك فنن شري توندو ني هيرا سونغالو كونو كتم فينيا
abeteliya kata hera ni fonan shiriya ma sungalo kono kateme hari finya inteliyalika. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها وكفي المؤلف أي عائشة كحديثة فلا كجكبوما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الأشهر الأواخر من رمضان وكيدن تنكر نسونغلو تلبا دونا أحياء ليلة أبا كسو بنيانمايا أي أحياه بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة كيدن تنبي سونغلو تلبا سو نيانمايا أبا نيانمايا نجمعي سالي درونته jikiru bala ani qur'ana kala ani salli ani batoto na yedo salli na signa besek asigira besek qur'ana kala ube na sigira besek jikiru ke ube na sigira besek batore ke way gaja ahlahu sungalo tallabai na ciden ba kadden ba ya fana kunu wasadda mijarahu aba aka tafe bolon aba asirika giriya doko aba yire mabbo musawla ay gajahum li yusallu ciden ba kadden ba yakunu munna sungalo tallaban kono puru kasalli wasadda limijara nako abaka tafsiri ay ta'ahaba ta'ahuban kamilan lil amal ciden ba labbe labben dafalendela aba labben dafalena baraka masungalo tallaban لأن سد المجار بس تفسير لي معناه معنى مني أن الإنسان يتأهب للأمل مغبا كتفسير كغريا منا بس باك كيلا ببارا دوري كما ويتقوى عليه أني بريك فنصرو بارين كيتو وغيل معنى سد المجار دون كنت في سرلي مانا يموني أنه يتجنب النساء عليه الصلاة والسلام كسنغلو تلابا لا تنبا أيرك مبو مسولا المسولا با يرك كرسي كبو مسولا با مبو مسولا لأنه يتفرغ لعبادات أبا مبو مسولا منا بس أبي فره باتو دي لا پورا كفره باتو كما وكلاهما شهيه no semino ko mana fulaimbe sahalendo mun ko tapembe shirika giriya pour kalabbe bara de kama mana sahalende do munun fo tape shiri aba shirika giriya amana munye aba yere mabbo aka musoma aka mana sahalendo mana fulaimbe sahalendo annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyuma alaka taruna kisibaka yatafarragu li ibadati ciden be ayere fere abe fere bato de kama fil asr al awakhir min ramadan sungalo tallaba ciden ba yere fere bato kama wihya layla kullaha bitatillahi abe sungalo tallaba sum be nyana mayani ala batoy fa haja min al judi bi nafs ni nya ciden ka fonnan shirya kane ayere lakinnahu judu fi haqqillahi azza wa jalla min ni fonnan shirya min yayin nin fonnan shirya ke alaka hakke de la masamin ka bakurta leno wallahu alladhi yamunnu ala man yasau min ibadi ala de be fonnan shirya ke mogoye min ya jiya ka jowna ija manna alayka bil amali falahu al minnatu ni ala ya fonnan shirya ke ni bara nyuma unkele fonnan shirya nye ala de tay yamunnu alayka bil amali awwala ala be fonnan shirya ke ni iye abe fonnan shirya ke ni bara ye folo laika bara inke summa yamunnu alayka bi qabulihi saniya o ko fe fulana be fonnan shirya ke ye ka bara mina iye waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu yarda باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا من وصله بما قبله أو وافق عادة بأن كان عادته صوم يوم الاثنين والخميس فوافقه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين
إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة وهي السحابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي يقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. باب نهي أن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. من يبون من الحافظ النووي أقول من يبون كمبلي مغوكنا سونغالو nye sabani tilanche kofe. Sabani tilanche kofe sani sungalo kashe ikanasu. Foni mugomi ni eye sun tugu nyogonya kanade sani sabani tilanche kashe. Depuis sabani folo de uba fulana de eye sunta depuis sabani tam folo de la ka sun tugu nyogonya kana. Fo sabani sani sabani ka tilanche kashe eye sunta kana ode. Fo sabani tilanche de. Aye soro sunna de ebe seki ka sun continue a ube sabani tilanche temenen kofe sani sungalo kase aya soro lada sundo de be bolo o lada suinde benna sabani tilanche kofe lala e fana be seki ka lada sunke misale la mu'min de latinen summa ana ala amsa sun o tenen sun wala amsa sun o de benna sabani tilanche kofe sani sungalo kase o de benna o wakati ma o franchement ibeshe kosu aya hadisa unati wa nabi hurairah radhiyallahu anhu anni nabi sallallahu alaihi wasallam qala akoka hadisa min nabi hurairah malaka je kabwama kabon nabi nyuma malaka taruna kishibaka kun nabi nyuma ko la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmi aw yawman cidon ko adola kelen kana su sungalo nye ni don kelenye ube don fula illa yakuna arajulun kana yasumu sawmahu funna yasuru mugomi etumbe ka sundo desu o sundo benna sani sungalo ka seni tilekele ube tilefula o sunde benna o wakati ma fali yasumu jalika liyawma ekos o donchu muntafaqale buhari muslim benna nina ubena perepere lati sarahuda wani ibn abbas radiyallahu anhuma karisa min abdullah ibn abbas malaka je kabu fula bema qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako alaka ciden ko alaka tanuna kishibaka la tasumu qabla ramadana ciden ko akana susungalonye sumu li uriyatihi waftiru li uriyatihi ayesu na yesungalo ye ajora yesu minye ewa salli kalo mini kalo naya ye ayemi fayin halati dunahu qayayatu ni kabanugo donna ani kalo che fa akmilu salasina yawma aye sungalo dafa tile bisabala sungalo mugani kononto anye kalo nyini kabanugo de tumbe sampe ado kabanugo donna ani kalo yeliche kalo maye ambe sungalo dafa tile bisaba arwahu turmiyi hadisa yimbo wa qala hadisu hasanu sahihun ako hadisa inkanyi asahalendo al qayayatu
بالقين المؤجمة وبالياء المسنات قياية يموني كقاو قين نكالا نتم بالا أني ياوم تم فلادو من تحت المكررة كتم فلاك ياوم كتم فلاك أكورو تم فلامي ني أبي أكورو نساجي ساجلي بكاكا قياياتو ياي فلا تم فلا سنيا فلا وهي الصحابة قياية يموني كبانوغو والنبي هريرة رضي الله عنه قال سمع أبي هريرة ملك جي كبواما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قالك تشيدن قالك تنونا كسباك إذا بقي نصف من الصحابان فلا تصوموا وتشيدن كوكو صحابان نا تورا تلانشي دي أكنسو رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ترمذي حديث يمبو أقوى كنيا سهلندو وأن أبي يخزاني عمار بن ياسر رضي الله عنهما كارثة من أبي يخزاني ما عمار ددو ياسر دندو لك جيكابو فلابيما قال من سام اليوم الذي يسك فيه كوني مغمي دونسو دومي نانشي كالمبالا فقد أساء أبا القاسم أي قاسم فاسوسو صلى الله عليه وسلم شكا دوني جمعي sungalo ti ewa tile sabanasu sile bi sabanasu ode shika donye parce que mugani kononto kalo nyina amaye bi sabanasu abese ka ke kalo jora amaye abese ka ko kalo majo ode shika donye amaru ko ciden ko ni mugo yosu ko ciden soso khasimu fa cide ya soso رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أثره قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد النصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقهم ثم ذكر أحاديث رحمه الله تعالى ثم ما يبون دفن شغلا وكفي على كان نيما مسامين كورتان وأي حديث وفو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو حديث وكونو أبو هريرة كحديث لك جيك أبواما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بجمالك التنون كسباك أنها يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو يومين كوتشيدن يمغبالي إيكنا سنغلو نيه نتلي كلا وبتلي فلا إلا من له عادة فن مغمن لا دسون دو تنبا لبرو مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين مثالي أكاك مغدو كان لا دي تنين على بتنين دونسو فصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا باس otenen su ebetenen don min su otenen don de benna don kele anni sungalo ce ube don fulani sungalo ce otenen de benna wala e kala da fane tenen sunde e ki katenen suinke bashitika aw yakuna min adati an yasuma ayamal bid ube e kala da tunyede su e wal kalo kono tile munun jelen do tani sabatani nani tani duru e kala da yulu kasuni de wala mu yatamakkan an yasuma al-yawm as-salisan asra wa rabi' asra wal khamis asra e kala da ye kalo su munun jelen do be ulu de su me ala yake su munun jelen do tani sabanani tani nani tani duruna e mashe kusu ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بو وصوم نغيا كالو يروسي فو يكون سودة كتلكلن تواني سونغالو تيوبة تلفولا إفنا كان نونون سوباسي تيكا وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفا من أن يهتات الإنسان لدخول رمضان ako wahaja yadullu nin fulenni hadisan na chogo min fulenni nin be delila iranna ka fulla nyini ye munye
ni mogo balila ka sungalo ni tile kelen tora ni sungalo ce tile fula i kana sun laɲini ye mun ye pour ka sira i ka sun kun kana kere pour nki ɲere kɔlɔsi li dugul ramadan sungalo doni na nki ɲere kɔlɔsi sungalo doni mana tile kelen min tora ni sungalo ce tile fula min tora ni sungalo ce nka ha sun lalla a bɛ se ka kɛ sungalo ye a y'a sɔrɔ sunna kaba pour nki ɲere kɔlɔsi bon ndo nka doni la sungalo la ni ya sun ɲere balila ni nin de فيقول أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطا مغدو كافو نبي دون كلن سو سونغالو ني وبن بدون فلا سو سونغالو ني بورون كي ني ركولوسي سونغالو دو كانتا كينتو فإن هذا الاحتياط لا وجه له بون ني ني ركولوسي من فلن ني نيتننا سلاميا سريالا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نين كوسو ciden kwala ka taruna kisi baka sumu li uriyatihi wafturu li uriyatihi aye su na ye sungalo ye aye mi na ye mi ni kalo ye ay li uriyatihi hilal aye su de ni sun kalo ye rade fa in hala bainakum bainahu qayayatu yani qayma ni kabanu donna ani kalo che aw qataran ube gongon donna ni kalo che bugun amasika kaloye wama subha dhalika anin nunu na nyugona fa akmilu 30 yawma yani iddatan saban wala ay sabani aya dafa bisaba mana sabani mugani konontona aw yesungalo nyini kabanogo donna ani kaloche a ube gongo ni bugu donna ani kaloche amasika ye abe sabani dafa bisaba abo chogodo na ye sungalo fana de su mugani kononto na ye kalo nyini kaba nogo donna ni kalo che ube gongo kalo maye ay sungalo dafa bisaba waqtalafa ulama wa rahimahumullah fi haja an-nahy nim balili min fulani nye doni kaba wiye nyogon so sala hal huwa an-nahy tahrim aw an-nahy karahati yala balili min fulen ni kana sungalo ni tile kele ni tile fulay fo na benni kala dana sundoma yala balili la ni haramu do de ikawa ube balili la ni makarhu de haramu ya jumay na ya soro haramu do ya ke duruye junubu soro ni makarhu de do ni ya toy ode kanyi men ni ya ke junubu tila donc don ko ye nyogon soso balilirin fulani ne yala haramu de ube makarhu de do wa sahihu annahu nahyu tahrim kuma sahalen balilimin fulani ne haramu balili de do la siyama al yawm alladhi yasukku fihi kuma mana don min nan shi kalembala shi kaddon suni kuma mana wala waye haramu ye fa inna ammar ibn yashir radiyallahu anhu أمر بن ياسر لك جيك أبواما قال من سام اليوم الذي يسك فيه فقد أساء أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أقول دوم من نان شكا لمبالا شكا دو أمار كوني مغمي يوسو قاسم فا ياسوسو ويجون يتيدي وعلى هذا بن سمين كون ننكا نقول أنبافو لا يزود للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من له عادته bon ninka amba fo ate daga mogo ka sungalo ni tile kele ube tile fula fo ni mogo min kala da ye o sunniye abenni kala da summa wala yazuja an yasuma yawma sakti fulanna ate daga mogo ye fana ka shika donso shika donye jumaye وهو يوم 30 من شعبان شعبان بسبنا شعبان بسبنا دو أودي شكا دوي إذا كان في ليلة القيم أو قطر يمنع من ورية الهلال مطلقا شعبان بسبنا سو نا يسر كبانو بسانفه ube gongo do be sanfe mimbe hada madem bali mumbe mo bali kalo yele la few kalo tesikaye bo uba fo de mashika do
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لأريته وأفطروا لأريته بس كتيدن كو أنكا سودة نسونغالو يرا أنكا ميدة نميني كالو يرا بو نما كالو يسون تسكاكي نساباني مغاني كونونتو نتللا تلبنا بيسابنا سون ودي ساباني بيسابنا سون ودي سيكا دوني na ya soro kabanogo be sanfe ube sanfe la be gongo ni kabanogo donna ni kalo yeli che awa shika dondo kide nye balili ke odon kana su wa man hayu an sawmi bara muntasafi saban me balili min nana konni sabani kera tilanche mo kana su aka famu bonda in kono ko sabade fulambulo kana su sungalo ni tile kele ni tile fulay fonna benni kala da nasumma kele fulanna shika do ibalila ikanasu fula sabana ni sabani tera tilanche ma katilanche folo temena tilanche laba min bini sungalo che kana su ka sungalo shagare balili kera sabade sisa minye kana sungalo ni donkelo be den fulan ko kuma sahale wala haramudo fonna benni kala da nasumma buno seminu yere beno be faranfanci ya nyefe minye shika don ko ni sunte daga mutlaqa shika don sunte daga mutlaqa o bena sabanna ni sabani tilance temena sun kana ke kuma benni yorodela don ke bawo bolon buno seminu yere be do fala فإنه وإن قال ترمذي حسن صحيح فإنه ضعيف حديثا من أنا كوني ساباني كيرا تلانشي نكوفي أكنا سو إيادو ناتشوكو من بامبولو يا عليكو إجا بغي نصف من سابان فلا تصوموا كوني ساباني تورا تلانشي ديلا أكنا سو مانا تلانشي دون تمنا أتورا تلانشي لا أكنا سو نين ناتشوكو يو أوديرا hadisa na chugo do beu ida antasafa sabanu fala tasumu ni sabane kera tilanche la kaba akana su bonni hadisa min fulani nye kuma chaman be hadisa na donu ke bawo bolo tumame bune seminu ya hadisa yin fu ako ni hadisa hari ni turmiji ko hadisa ewan kanyi asahalendo fa innahu da'if ibnu semira mulale ko hadisa yin la fulendo قال الإمام أحمد إنه ساجو إمامنا أحمد كو حديثين ساجو دي ساجو يموني إباسر حديثين السندو كاكني دي مغمونون بسندو دا رجالو كاكني سندو كاكني مي حديثين أني حديثين ينيغون سوسو حديثين منون كاكني كاتماكا وبافو أودي ما ساجو علي يري كاكني دي مي أني حديثين بورا نيغون كورو hadisa munun ka kene katime aleka uba fonninde masazu ko imam na ahmad ko hadisa ni saju de innahu yughalifu hadisa bi hurairah radhiyallahu anhu ay hadisa kene ma duman soso munun ka kene katime aleka hadisa ni abu hurairah ka hadisa soso anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu qabla ramadana bi yawmi aw bi yawmayn abu hurairah ka hadisa fulo yemun tafaqu alayhi كيدن كو أكنا سونغالو نيت دونكله أوبي دون فلا فإن مفهومه ني حديثا فامو بايرانا أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان ب3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام حديثا فامو بايرانا ني كيدن كو أكنا سونغالو نيت تلكله أني تلفلا حديثا فامو بايرانا سيسا جا ني مغمين سنة سونغالو نيت تلسباي ni mo min sunna sungalo ni tile nyaniye ni mo min sunna sungalo ni tile tanye adagara parce que tilen ko tile fulade mais e sunna sungalo ni tile sabade e sunna sungalo ni tile nani de e sunna sungalo ni tile tade o dagariye bon ni hadisa min ko ni sabane kera tilanje koy kanasu donc ayi abi hurata ka hadisa sale min fule min sale no katema ka yo soso وحتى لو صح الحديث نسمينه كهارني حديثين سهرة فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما للكراهة
balili min be hadisa en kono konni sun e wasabani kera tilancela akana sun hari na sahara balili min fulani nye makarhude do haramute kama agaja bijalika badu ahli ilm rahimahumullah illa man lahu adatu bisawmi komi doni ke bago doye minalike no ye chogomi ala ku nema fonni mo min na benni kala da summa fa innahu yasumu walau bada nisfi saban mo min nilla da na sundo de be e bolon e bo su hari sabani tilanje kofe wala haja fa yakunu siyamu salasati aqsam wala sungalo nye suni la abetila katatila yoromo saba mesani kase o yorola ijanta safa saban fala tasumu hadisa min fulen nye komi bune sumini ya fo chogomi sosoli bala doni ke bawni nyogonji ako hamada ko sajudo bune sumini yere bolale ko de fude ako hari na sahara sabani tilance kofe ka sukata sungalo mamakaru jo haramute do ya hadisa nunun jamuni chogola ni hadisa in sahara bo abu hurata ka hadisa in fana fule ube fara nyogon ka chogodi balili min do makarhu de do haramute abu hurata ka hadisa koso bon minye sheikh ibn baz nya alayya labi hadisa in saha ida anta sawa safala tasumu alebe hadisa in saha me ale ko balili be jonka ale hadis tumama ale hadisa in saha an hadisai ani abu hurata ka hadisa munun fulen Allah yu fara nyogon ka chogodi akon hadisai la nyine da ja anta safa saban fala tasumu wayede mugommi sabani jora e masun shike e masu fo tilance folo temenen ko fede tilance mimbe anni sungalo che e ko ibe sunta ode la ka sungalo segere balilimbe edeka bombay ko balilimbe edeka bon akome ni mugommi nye sunta depuis sabani folode ube depuis tam folode kono eye sunta katade fo ka tilance teme ibe sunna kata abe daga eye e ka su fo kata sungalo bunumbaji be minka abe daga eye kata e ka su fo kata sungalo ako hari ni wagatu dola yere nini sabani ni sungalo tugunyo na yere adagara ye ka sabani besu ka sungalo besu adagara ye ko musalimata ka hadisa do nana ko ciden tumbe sabani su ka tugu sungalo la donc bunumbaji ko o riwayu nunun koso hari ni mo mi sabani besu ka sungalo tubala adagariye basitika men niye do bilala wode kanye doni ke bawo bolon kana sabani besu ka do tola ko ambay seto fana ko ciden tunte kalosu ka fori ni sungalote sungalo sire madelika kalosu ka fori ni sungalote donc o koso doni ke bawo ko ika sabani chaman so ala me ka do bilala wode kanye me hari ni mo minye sabani besu ka sungalo tukala hari sawire wawu dobe o yira basitika wala donc ibn mbadi ay hadisan nunu ayu fara nyogon kan ci la hari ni ewa ni sabani kera tilance akana su akon ni hadisan asahalendo me la nyini de mo mi sabani tilance folo ema foisu tilance laba yake wo sode la ka sungalo segere balilibe ode edeka me ni mo minye sunta kofe kanade adagara e hari sabani kofe e kasu ne bunu semirahimullah arhamahullah alayka sarhu la sisa aba famu chogoda lay hadisan nunun baranya kunya chogodi ko fula dola kele imma ale bolo hadisa illa fulendo kuma taka donc sabani tilance kofe ibesu ako imma hari ni hadisa in sahara balili min kera ko sabani tilance kofe kanasu makaru de do haramute alayu faranyo kon kanin chogodela nin ka famu o kofi ako sisa ka susungalo nye abetila katatila yoroma saba ale awwalu folo bada nisfu ila thamini wal isrina sabani tilance kofe kasu katafo muga ani seginana haja makruh akonni sun chogo yam makruh illa man atada sawma foni mu'min kalla dado yesunye foni mu'min der la sunna lakin hada alqawla mu akwa fule kanin kuma min yere fo konni sabane tilance kofe kasu makarhudo foni mu'min lada yesunye mabniyun ala shihati alhadith akonni kuma yere
adilalen be hadisan sahali de kade aya famu ni hadisan sahara de sabani tilance kofe kasunta kata mugani segina makarhudo ibolo o yerede ni hadisan sahara wal imam ahmad lam yusahihahu min hadisai imam ahmad ma sahha wala hajan fala karahatan bo aku okan ni hadisai masaha makaruyate sabani tilanje kofe ibe saka sukata fom mugani sakina ibe sumbila ninye togoya foloi wasani fulanna qabla ramadana bi yawmin wa yawmayn fa haya muharram illa man lahu adatu kasu sungalo nye a togoya fulanna ni sungalo tora tile kelen tora ni sungalo nye ube tile fula tora ni sungalo nye kasu muharram o haramu yalende do foni mugomi abenna mugomi kallara na suma ikattene sunde benala ikala gamsa sunde benala ube ikakalo kalo tile saba sunde benala ebe sokosu meni ote katile kelen ton anni sungalo che tile fula ni sungalo kasu haramu do fona benna mugomi kallara suma ni nye fulana wasalisu sabanna yawmu sakki shika donsu fa haja muharramu mutlaqa shika donsu o koni haramu de chogoya bela mana sabani bisabanna do kabanugo donna bisabanna su kabanugo donna anni kaloche ube gongo be sanfe kalo mashekaye shika dondo ko su chogoya be waye haramu kanosu la tasum yawma sabt kana shika donsu lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anhu fasike tidanya ambali ala walakin me kama qulitu ako komi alayya fo chogomi yajharu anna nahya liman arada an yajalahu min ramadana ko abe banganye ko balili min fulani nye ko shika don kana su Allah nyini ye munye ni mogo min ba fe ka shika don su puru ka jate yire ko ramadana la sungalo la wa amma man arada tatawwan bihi me ni mogo min nya Allah nyini ko ebe e wa shika don su puru ka ke baraji sunde fa innahu yahrumu tahrima jarai asumbe haramu ya ibulo chogo jumambe asun haramu ya ibulo wala asumbe haramu ya ibulo puru kasira da tuginye kanata haramuma aya famu ni yoro fanala shika donsu ni ya su de puri kala nyini yede iya su de pura ka jate ika jate sungalo de la o ye haramu ye ika o jati de ye haramu ye kasisa o sun jati ye haramu ye ka me ni eye shika donsu puru baraji sunde a haramu ye rai boro munna mana puru kasira datugunya kanata haramula haramu ya boloni ore saddu jarai abe haramu ya boloni saddu jarai de yani bimana annahu yughsa anna an-nasa idha araw haja rajula qad sama jannu annahu sama ihtiyata saddu jarai kore munye parce que ni eye e washika do yisu ko e ka baraji sunde do ambesira ni mo wore eye asu ale fana kana miri ko eya su puru ki yere korosi de ikana misungalo kono afana beta su puru ka yere korosi akana ke misungalo kono donc puru e ka sun kana ke sababu e ka mogo sama kado haramula wala e ka sumbe haramu borosi sa hari ni baraji sumbo wa haja la yazuju anyu tata parce que ate daga mogo ka shika don su kopo ne ba su puru ki yere korosi sunkalo do kanata kanton ate daga ola munna sumu li uriyatihi waftiru li uriyatihi parce que ciren ko ye sunni kalo yerade aye minni kalo yerade ni kalo maye ikana su ko ibo jate sungalo la wallahu al muwaffiq wakati sera سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك